Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang mga uripan ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga bangsa ko, mga alai, panaguntaman sa kapkuman ni Kuknalian si ko agama, sangkay agamatan o agama Islam. Giipman so kalalayaman tano, isasangkitan wa oras, aditan ron di makapamagpadaira lagi daya along na Sabto. Ditan ron di mapamagusay so sabed ko mga kukuman o agama tano o agama Islam. Yara lagi daya, alas 9 sa kapipita, patay adapin pag alas 9 sa kapipita sang kaya Saudi Arabia. Minus 15 para alas 9, binamalutan ng mga kabalaga sa babsagyang kuto pamana at na mga pada galabak tano. Alas 2 sa kapantagin sa gyang kanan ang mga darpat tano sa Pilipinas. Balasan tano Allah subhanahu wa ta'ala sa madakla mapiyas ang kaya kusartan wa oras. Ilidas tano Allah si kulangwan o tiyuba sa ayad na tatapan kita no Allah, nagyang kuto kapipya ginawa, gugyang kuto tunay niba na katitagumpiya o mga lawas tanong. Panganitap ka nag-ipipiya, nagyang kaya sound system tano, nagirakuan na maludi ipipiya, na sama no to na aya kaya pusan kita no sagyang ko tamepos na pipunan tano adi tano di ka pa magusaya sagyang kaya kapagabdas. Mi aloy tano to so panaiptero nakapagabdas. Ito na yung mga dalil sa Quran, nagu sa hadith, nagu sa ijma. Anto na ono ni mga anto na niba na mga paralo ko kapagabdas, anto na yung mga sunat ko kapagabdas. Gusto mga padamya pa magusay tano, si kumiya po sa Sabto, na punintano ko Allah subhanahu wa ta'ala, katanudan tano, agyang kaeditan no so hindi ka pa magusay, kagid ni, tunay ni ba na kapag salo sa watano sa giyang kaiya pamana mga kukuman wa gamatan wa agama Islam. Oriano to na iman to na ayap man na pumagusayin tanon na giyang kaiya mga masala paganeron na tunay ni ba giyang kuto pumakabatal si kuabdas. Anto na nun ni pumakabatal sang kaiya abdas. Paganay mi aloysi sang kaiyan na masusun apo kabatal kwabdas nagyang kuto siyay apo kaliw sa gyang kuto dua lalan amarsik yang kaya dua lalan amarsik madadalam si ko lawas tanong na sa din sa makaukiton na pakabatalo to kwabdas malagi dua yami kaukiton na titi o di na nadis lay daw tayo barat na sutig tano tunay ni ba na miya kasong tano say o di na miya kaudu tano di na miya katiti tano o di na adna luminiyo maputi arugu malagna na giyang kuta tuno ba sa Arab sa mani o di na luminiyo giyang kuto madhi lagi mabuayaw pa man na pada isa klase maputi arugo. Udi na luminyo miukit sa giyang kuto dua alala na marsi ka giyang kuto pa man na rugo. Oay,
giyang kutoa rugu udi na giyang kutoa tun iniba na naandu kita no atot ibarat lagi dumaito antaw akamala nagi na ni mga shay piliw sa giyang kai dua lalan najis andid ni kali wagyang kananamiya pamatutan wa mga shay na miya batal so abdas tanong malagno makapag-abdas tanong nana miya batal so abdas tanong aya dalila na nagyang kuto akatiru Allah subhanahu wa ta'ala at tigyan na aw jaa ahadum minkum minal gha'it malagna amay tigu Allah subhanahu wa ta'ala kaswisar kanong nananamiya kasong sa toilet ka o di ba mayudo na tuminiti na miya batalagi ang kuto abdas yan. Okay. Si Imam sa hadith nagyang kuto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigyan na diterimaan wallah so sambayang isar kano igira amiya batal o di na mahahadath taman sa di makapagabdas malag na ira madadalam ka sa hadath na diterimaan wallah so sambayang ka taman sa di ka makapagabdas. Pada penami aluya dalil sagiyang kanan nakapakabata pumakabatal si ku abdas nagiyang kutuwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagiyang kutuwa sa katawa mama mi alanga pamikiran yan ino miya batal so abdas yan anta akadi sabab sagiyang kutuwa pamana dini yan masisigurado miya kato tanta akada. Aya pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natigyan na dingka ngenakan so sambayang ka o dina dika mbarengkas o sambayang ka taman sa daaman ke sound daaman ke suara malagna miya ka nagka sa suara attitude na miya ka totaka o dina dabang kami abaw gina ni pamana tigtano giyang uta kapliwa giyang kuta andu o dina tota tigtano na aya kakakonsiderian sa pagkabatal sa abdas na dua syarat paganero na manek ke agiang kuto asaw niyan udi na miya kabo kasamadu upama kada miya nag asaw da miya nag paniniban na madu da miya bong amadu ugi na lagi duba ka maku-confuse o baka miya katot kalay dua na miya gdam ka akuan na nadiu to kitung sa Antonay ni ba na tot abam niyang kebatal so abdas tanong. Nah, ikadua apa kabatal si ko abdas nagyang kuto kali o najis si imiyukit kung mga padupama anggaw taulawas malagna ka na ba si imiyukit sa giyang kuto dini ba na lala na najis apa man na ubay di kalilidab ko lalo pa mga abag kasalak aso najis na salak away no kita niyan na paduto pa pakabatal sa abdas barato pa man aso tai o di na titi na salak away no kita niyan si kumang anggaw tao lawas na amay kamya sigurado najis uto titi uto o di na ito na iniba na tai na pakabatal si iko abdas tan. Umpamano pamana ay aluminyo na rugu udiin na miya kagua ka. Okay. Na amay kamay to arugu aluminyo. Agumay to apamana gua na kana ubo to kagya ka manuto na pakabatal si iko abdas. Umpamano ba mala arugu aluminyo udiin na mala miyagua ka na aya ahwat at mga ulama pamana aya mas mapya na magabdas tanu peruman pamaka adna kakaparun yan ginani ikadua apa kabatal siko abdas ikatlo apa kabatal siko abdas mangoripun Allah subhanahu wa ta'ala nagyang kuto akadair kita no sa akal malag nagupong kakada isa akal sa aya sabo pakiada ir ka sa akal na miya berke di na sutik tanu miya kolaps ka na kiada nga sa tanud udi na tiruk ka sa pamana na madal maturog na napakabatalo to si iko ato na iniba na abdas tanu
Way balasangan o Allah subhanahu wa ta'ala, alam mo na di mo mamakinag, season sa giyang kaya live tanong. Penta pala ano mapipiya. Gito ba? Gupuon na sutaw na nakadaan sa akal, ay malag na sutig tanwa, kaya lipatan niya, naging kuto, mambubuta diyan, sa sabab sa upaman na miya berke, miya kulaps ka, o di na tunay ni ba, miya ka tiuruk ka sama madalam maturog, napakabatalo to sa abdas. Sabab sa giyang kuto upaman na adna hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tigiyan na walakin min ghaitin wa bawlin wa naum, ay malag na amay ka ayamang gulaw lang, na miya katitika, o di na miya kasungasayig, o di na tiuruk ati Rasulullah, na makapagabdas ka. Pada pa na miya aloy sa hadith, nagyang kutuwa, tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, so atigiyan so mata, na lagi da tigiyan no, pamana, lagi do pa mau pananaguay. Na andit ni kalipat mata, na kaya laka nagyang kutuwan ton eniba, pananaguwe. So, ay malag na, igira tiuro ka, igira makatatanud ka, na katatanudan ka o baka pa katot, o di na nganin sa ano pa maakuan. Ugid na, andi ka turugar ka, na ed na kalilid na, din ka kagya ka manuto na, katanudan nagyang kutap ka ulaw lang. Giti sabab, agyang tati Rasulullah, faman nama, faliyatawadda. Sa nati Rasulullah, sa turugan, sa ay malag nagyang kutakya turugon na kaya din sa pamikiran, kapaman na madalim kaya turugon, malalim at tagalog, na makapagabdas ka. Isaw to pa kailangan na may nang katanong. Kung kumano, waya kaya turugar ka, na matakabid siya pa turugo, paman na lagi, paman nakatatanudan ka, agyang kutuwa, malilibetar ka. Dakakada isa taro to pa pamikiran, igira ko na, igira paniutano sa sambayang, napikukitan tano, malutano, kalipat, matatano, uwi nakatutusan tano, so di mamatya sa Quran, si kumanga ubay tano, so di titaro. Nagyuto na kanabuto kitong sa turuga pa kabatal si Iko abdas. Ay malag na kanabuto kitong si Iko, tunay ni ba, napakabatal ko abdas, kakanabuto pura turug, agyang ko to, lagi duto at turatun. Ikapat apakabatal si Iko abdas, nagyang ko to, kasku etano. Kasku manusia, si Iko piyamalungan yan sa did na banyan, awi, ay malag na gupuon. So mag-abdas, na nasakun yan, na piyamalungan yan, sa daabon, miaawi, kaya malag na, miyakan deketa, so palayakubal, na miya bata lagi ang kuto, abdas tano, sabab sa giyang kuto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at iyan naman masa dhakarahu, faliyatawadda, sa tao maskuiyan, malag na kaskua, daalat yan, sa nati Rasulullah sa tao maskuiyan, apya malungan yan na makapagabdas. Gina ni ikapat, pumakabatal ko abdas. Ikalima, na nagyang kuto kapakasda sa unta. Malag na gupuong kasda sa unta, na makapagabdas ka. Gina ni paman na mabagar at tindig o mga ulama. Sabab sa giyang kuto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadith yakin ya Jabir bin Samura, aadna sakataw mamamini sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at ya Rasulullah, anatawadda'u min luhumil ghanam. Hey Rasulullah, inno baygira sumida kami sa kambing na makapagabdas kami. Nati Rasulullah, in syi'ta tawadda wa in syi'ta la tatawadda. Wati Rasulullah, kabaya ka pagabdas ka, o kiyasda ka sa kambing na pagabdas ka, o gid na udi nga kabaya nananadigan pagabdas, ay malag na karinaw to sa kanao ba pakabatal sa abdas, so kasda sa sapo a kambing. Oryan yan, initundog ko nagyang kutuwa mama, at tigin anatawadda min luhumil ibil, ino at tigin hay Rasulullah, pamana, igirayan isda amin na unta, ino pagabdas kami, at tigin Rasulullah, naam tawadda min luhumil ibil. Uway, pagabdas ka, amay ka ayan isda ka, na, tunay ni ba na nasapo, unta. Pada miyalo yung mga ulama,
sabab kaya pa kang bidaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siko antun ini ba na sapo kambing agu susalak oro na sapo agu giyang kaya unta na paganero nagyang ko to taabud ya malagna na sun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amitirun sa amay kaya nis detano na unta na makapugabdas tano ay malagna aya patot ko muslim na dinyan nuto pengedegan to na isabab mampano pamanasi ko sabagi ko mga ulama na tira na isa asabab na agi so unta na igira miya kas daun sutaw na malo malaibaw agiang ko to na iniba na unta igira man to sumida sutaw sa unta so tigtano kuan way malaibaw na gitu isa kapakaya tigong mga ulama sabab kinisugo ng Rasulullah sa igira inis detano na unta na makapugabdas tano. Ikanum pakabatal si iku abdas nagyang ko to arridda anil Islam ay malagna pamakaad na Muslim masalak wala ayadhu billah makapagabdas oriano kaya pakapagabdas yan na mimurtad katigin na miyawa ko sa Islamaya udi na dia ang perhatian so mga paliugat yang perhatian su Allah yang perhatian su Rasulullah gusto mga padsa na pamaagal po kay kemurtad na sagyang ko oras na miya batal so anto iniba na abdas yan ay malagna pamakas kanyan na Muslim peruman kakasuy Islam na liw sagyang ko to paman na kapakapuiguyan na makapugabdas sabab sagyang ko to akatiru Allah subhanahu wa ta'ala at tigana wa may yakfur bil imani faqad habita amalu sad nati Allah subhanahu wa ta'ala sa tawa kafir malag na murtad na miya batal su amal yan mangorip no Allah subhanahu wa ta'ala giyan ni pito pumakabatal si ko abdas si ko kiyaw sayo no mga ulama giyong taabasa tano ay ilay ni rano na giyanan imabagratindag si kung mga dalil sa Quran o sa hadith ko kaya presirsiran na miyati mo agyang kana na pito pumakabatal si ko abdas. Na, ayak maniman to pagalintan o masala na anto na unon mga galabak miya wajibun so kapag abdas. Ay malag na amay kapang galabak ang tanong na wajib ba kapag abdas tanong. Paganeron na susambayang. Andin ni sutaw na napsimbayang kabayan na simbayang na wajib na makapagabdas. Di ka pakay uba matarima. So anto na iba na sambayang adabon abdas. Way, giti man ang tahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina la yaqbalullahu salata bighairi tahur. O bighairi tuhur da diterima Allah subhanahu wa ta'ala so sambayang dabon abdas. Yan ano pa may isa darpa wajibun suka pagabdas. Ikadua na at-tawafu bil baitil haram. So katawaf sa Baitullahil Haram. Apian tungdad ni kaptawaf ka kay barat na sunnah kalagi do pa mo tawaf ka sa tawaful qudum. Udin na tawaf ka sa tawaf pa man napaliugat kalagi do tawaful ifada udin na gingot tawaful wida. Na wajib din pa makapagabdas ka sa giyang kuto kaptawaf ka. Uy, sabab sa giyang kuto sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pinggulaulan yan agiyang kuto seko kaptawaf yan na daan na miyagabdas sa Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikadua kailangan na makapagabdas tanong na may kapanglibak tanong na amay kakaptan tanong sa Quran sa daba miyawi kulawas tano, 5 tano. Malagna na may kakaptan tano wagyan ko to Quran kambutian tano o di na napagilain tano ron aya direct upama direct contact akapti tano ron da awi wala kwan tano na kailangan na makapagabdas tano sabab sa giyong takatir Allah subhanahu wa ta'ala la yamassuhu illa al-mutahharun agugyan ko to hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at tigina da apakakapat si ko Quran inun tabuso anton iniba na masusuti. Na gitu ay malag na may kakaptan ka sa Quran na kailangan makapagabdas ka.
Ginan itlo masa wajibun so kapagabdas. Ayak man itunduk tanuro na sumanga masa sunaton so kapagabdas. Sunaton so kapagabdas. Hirap ng gulaw na kayo ni na sunataw pa man na magabdas ka. Paganayron, nagyang ko to kapatid na nga si Allah subhanahu wa ta'ala, udi na mbatiya ka sa Quran, apya di nga kakapatan, udi na sumimumures ka. Hirang mbatiya ka sa Quran, anto na iniba na kanaba nga kakapati sa Quran, milalangag ka, udi na kuan, na sunna, advisable, man na magabdas tan, udi na pendikir ka, na sunna, magabdas ka, ay malagna ka na bar kapaliugat, udi na, mas malaka kuwang abalas, o pamaka, pagabdas ka. Ikadua, sunatun sa kapagabdas na, uman din sumulid sa wakto. Ay malag na apya da kakabatali barat po man miya gabdas ka al-dhuhr na miya ka masu asr na da kakabatali na sunat. Ato na iba na magabdas ka peruman. Pamaka mapaparo ka na kumanan subala sarka Allah subhanahu wa ta'ala amay ka magabdas ka peruman. Apya da kakabatali. Kung pumano di ka mapaparo na giyang ko to abdas kasi ko dhuhr na kapakain ayangad ni isimba yang si ku asar amay ka tunay ni ba na daka kabatali. Gina na pa may Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na miya aloy yakini Anas radhiyallahu ta'ala anhu atigyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na di magabdas si ku umandin wakato. Man ulawla na Rasulullah umandin wakato na magabdas. Ikatlo asunatun su kapagabdas na so, anderudupa, igira manuto miya ka pasad siram bebangunan sawalay, na kebaya siram peruman bebangunan sawalay, na sunnah magabdas siran adaan. Malag na sunnah, na ba wajib. Pamakas kanuan derudupa, na orian o kaya pakapasad yung bebangunan sawalay, na miya kadika kanong, miya pikirip man na perumang kanong, na sunnah magabdas kanong adaan. Okay. Isa to pa mga darpa sunatun sa kapagabdas. Udi mamuna saka sumahahadath na igira apakaturog udi ina anak niyan, udi na anapaginom niyan na sunna ada na magabdas. Sagyang kutwa orian o kaya hadath kaya junubian na gubu tunay ni ba napakaturog udi na gubukan ubad na kenian udi na baad na paginom niyan. Ito isa pa na mi'alay syekh wa hadith yakini Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang kutwa katir Rasulullah atigina thumma arad an ya'uda falyatawadda sad nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao ubaynian so karumanian orian no kapakapasadiran na kebaya sirang mamperuman na pagabdas mana sunna to gula-ulaan o tunay ni ba na nandarudupa. Gina no pama, gina ni mga pada sunna tun suka pagabdas. Pada ikapata sunna tun suka pagabdas, nagyang kuto asiko una panudatan no kapakapigo. Malag na may kapigo ka, asiko una ang panudang kapakapigo na sunna, ada ang ka amagabdas. Nagukabupigo. Alabor ni gira, mapaparo ka, malasuras ka, kapko mananagiyang ko to balas ato na niba na napkakwatan no sa dita no di kang galib ka ko sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay mabuha dalilanan nagyang ko to hadithu Aisha radhiyallahu ta'ala anha apitiru iyan atina su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira apapigo pamana penjunog na daan niya na una ba na liman yan oay panguna ba niyan na liman yan, una ba niyan na piyamalungan yan, orian yan na magabdas sa lagid no abdas yan si kusambayang. Pamana, ulaw na no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na siya pantano, igira man to katutusan tano, agu gira man to mapaparutan no, kaan malap ka kwatan no balas. Ikalima, sunatun so kapagabdas, na igira pa katurugtan no. Igira pa katurugtan no, malagid do, na baka mahahadath, ina mahadath ka, majujunub ka na
sunna magabdas tanudan nagutanubo pa katurog. Oy, sabab sa gyang kuto hadith yakini Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu apitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina amay ka sungkasi ko igaan ka na napagabdas ka sa paniniba na lagi du abdas ka lagi du kapagabdas ka kusambayang orian yan na takilid ka sa tampar sa kawanan na bukabuiga. Ini pangluto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saging ko mga sahabat yan malag na bago kanu pa katurog na daang kano anton iniba na pagabdas. Na mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala panganinta kaya tanudan tano agyang kana na kaya pamagusaya tano sangkai pemakabatal si iku abdas gusto mga masa wajib makapagabdas tanoron gusto mga masa sunatun so kapagabdas ka anaki pamanan na makalalaap kakuatan wa balasi ko Allah subhanahu wa ta'ala naguan tunaniban na di tano di manggalabak so simbatan ko Allah santo na iniban na makauukit si ko uukit to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na nasigurado teriman Allah subhanahu wa ta'ala saya tanabuya tangguwi sa diyang ka insyaallah na nagyang ka pada masala mi pantag si ko kasapo kasapo sa talongpa, kasapo sa medyas, kasapo sa kumbong, o di na sorban, gusto nganin sa napsepon, na paninta ko alam mapipya ginawa tano, sang kaya po kataling asapto, na yatanok man pamagusayin. Balasang kanu Allah sa mapya, paninta mapipya kanu langon, ipakaranir kanu Allah, so langwan umapya, na ipakawatanir kanu so langwan umarata. Timun tanu Allah subhanahu wa ta'ala si kusurga, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته